大家平安，要加vai tu chua kajam naman na makajina na surivat. Saka tu chua kajam naman aurita supui na kai no sama si imazai tua kurin tua sangasan. Imazai tua lima sulatan, imazai tua ita karam patuta puru katu tiro karam. 哥林多前书5章1节到13节。Aku linanda angata izwa itanumun a sepasariu a walai katwa vavayan au azwa pasariu kumali a itwa malianu chawchawan nekano namaya to azwa izwa za walai a kitevel tua cekel a taumal no kama ni maju anemanan anu shika mi kemudan pa urid uri sa itu anu varung sanu sawi ya kemasi kiukai azwa na sepasariu tua namaya tucu tiaken kumali ya inika itanumu naken itanumu naku varung maro na izwanga ken itanumun saka pakatoa ngada naken nuata marerain ati Yesu a penenet tua pasariu nuazwa na sepasariu a maya tua zwa au no na maupu-upumun a dehai saka na kitevel aku varung tanumun ta pakatoa ngadau nuata marerain ati Yesu sa sipata berakan tei satan azwa di maju ula inurip ni satan akina cabat-caban sa kapas ilingi ya baba ke ni maju no madalu nga si papa penepenitan no marereng adau aichu anu mi kemudan ini ka nangwa kemelangemu tua izwa zakai anamaya tucu akedi si papin selak tua pang cemer makaya papi selak tua zwa taina rivan ramuk penulat suarapu kemasi tanumun azwa maro supi-supir si papin selak cemer ulamu na kemala macingkiang no mayatu cumun maro ramu gemun inika pinapin selak pena uridan namaya tucumu na inika pinataudan tua sipapin selak mapadiranga ata rangki siki pa enetan tua rina gaura-gauvan sinuluanga sa pagagawan iyu siki pa enet tua rina gaura-gauvan mavan ti kiri situ manasika no pasusuitin taichua sika palisirisian sikudanga azwa pang pinataudan tua si cuayan si papini selat cemer nakuya-kuya kini meneman katwa pasari-sariu ulamavan azwa pang inika pinapin selam mapa setan katwa pena uridan ku pinaki papauringa umong itu aku tigami kate sangas tu nakuya ki pusara-sara di tua zwa sepasari-sariu tua vavaya-vayan tua wala-alai lakwa azwa ku siniaya ini kamava naichua i katsawan aro sepasari-sariu tua vavaya-vayan tua walai aro aravanan aro cakap-cakau aro sukup-sukup tua samia-mia no vai kemun ikatsawan mana kimuna makaya saja tua namaya tua zwa lakwa aku sini beci ka pauri maya kita betul tua zwa sinja menayaya sa sepasari-sariu tua vavayan tua walai sa ru aravanan sa ru sukup-sukup tua samia-mia sa ru sanjeri-jeri tua zuma
sa ruka pura-purau, sa ru cakau-cakau, anamaya toa zoa, cau-cau, maya uta, kilingu-lingu tia madu. Inika niaken na sensengan, papa penet-penet toa inika sinja. Semasa uri papa penet daya madu. Lakwa sinja aki inika timu na uri papa penet-penet. Anamaya toa kai itoa sisiu, maya tucu. Sau kemasi tanumum azwa raru pasari-waliwan. Raru pasari-sariwan inaya aicu kai noa cemas. Satu cua kajam-jaman sinipupatarwan讲间吹嘘的夸耀。保罗所宣扬的不是一种与世界隔绝的基督教教义，因为世人都是上帝要教会去关爱的对象。保罗说明他曾告诫不可跟淫乱的人来往，并不是指异教徒中那淫乱、贪婪、盗窃或拜偶像的人，而是指那自称基督徒却依旧行恶的人，因为他们根本毫不在乎上帝的标准与恩典。保罗甚至说不可跟这样的人同桌吃饭，这是为了让在罪恶中的信徒能知罪悔改，远离罪行。哥林多的信徒认为教会成员拥有自由，能挣脱一般道德框架，并以此为上帝的恩典来夸耀。保罗则以犹太人在除酵节时清除旧酵，象征把罪除掉为例，提醒哥林多教会的信徒要除去罪恶的酵，只用含有纯洁真理为象征的无酵饼守节，以得着完全的洁净。在现代，什么样的罪容易让信徒不以为意，甚至带着吹嘘去夸耀呢？诸如善意的谎言、作弊、包装虚假盼望的目标、浮夸不负责任的话术等，都像罪的旧酵，能使面团快速发热，产生许多含有空洞道理的小泡泡，让群体慢慢产生质变。这正是基督徒应该提防的。Sinaya aparelaya pasamalau jamtina mapulat。督传kajaman asinipa kinemen，我是否轻忽一些恶习对自己生命的影响，以致成为阻碍人亲近上帝和真理的恶效？Sinaya督传kajaman aruta kinemena kikimadu tayawa kinemem tuaca sinipa kinemen jamtina mapulat sakala tina gemado kinemen ayakana pasamalau saka kainuli。主啊，求你使我谦卑谨慎面对罪恶，对于犯错的弟兄姐妹，能有从圣灵而来的智慧，帮助他们。奉主名求，阿们。Mali tu cua kajaman nama kajian nama selang semupu dilaroi tua kai noa semas， da cina na suliva tu cua ca kini adavan， 大家平安。